Bishop wa kanisa ya Methodist ndene ya Synod ya Nyambene North Gerald Kithure norite a Kristo kwiritaniria kurombera nthiguru ya Kenya kagita ka kwina mwankijo munene jweigirwa aria rwa kigina kuringana nwe kanisa ni ari mustarine jwa mbere kurombera thirikari iria iriona kwina ubatu bwa gwita na mbere kumirombera. Nicholas Chabare ni akurikithia. Warira manto mathite na mbere na kuonekana makiangaratana na gukarata matakwagira kiri thirikari ino ya Kenya Kwanza ira kuringana na anto baingi bakuga ati ni twikithitie muturire wa uma abunene. Indi Bishop Gerald Kithure wa kanisa cia MCK ntere ino cia Nyambene North na ebumiritie na kuria anto batiga kwenkoro indi ibathi na mbere na kuwatira thirikari ino na kumirombera nkuruki. Itwe twarombere thirikari ira irikuo no nturire kurukire touwa sio uchawi ni maombi. Ato aitire kiremene turaromba. Na no ntu wa Kristo kwa mtu mmoja kuandikita akiwa some people are losing faith with the church. If you lose faith with the church, you also lose contact with God. And if you lose contact with God, you lose your life. If you lose your life, you become nothing. And therefore, thirikari neto na itubwito mirombera. Bwana Yesu asifiwe. Kenda Mulungu abatethia bomba ku stabilize economy yetu, kenda tumba kusokera pengine tumba kurunga mabwega as a nation. Nkuruki iyogo na oritie anto maturani mono akuru kinya batigatiganirie ekuru baithiro bakibunga na ikundi bonka aki ende kinya boy baibudhurania ne kenda bathina mbe na guchenche muturire. Wale wako very organized ni akina mama. Akina mama ibo batierwe ira yetawa mwirea ne makatema na ibo ba very organized ndenda kuria aromere kabo endia mere abo ati wotheribwe oran koromba ne atere. Let's every community ekarende ebwethie kinya ikundi bia welfare ba ciandikithie boya batu o contribute every month kendo nto boya ikuo boya onto bakithomo boya gukethra kwikaina keki na anto baetwa organized kenda to iginyo ginya meta WhatsApp groups igethra kundi kau kana family ikuona ka support gakea. Kumegebe North, Petan Class, Chabare.